Nanti kicing lapu ada lang di serong perang halang di pansi maklay pa tuna kiki. Apa na donsu lapu halang di singbaji orang di pansi maklay pa tuna tubo. Itulah si lapur dinner kacipati bang di pantai itu ahin pen lepat gitu. Tapi nonton tuh itu non pablonar gitu, labang alang di klub timu, alang di pantai itu lepat kena tuh. Nanti ada untuk itu mama isi tombol aku nak lepas nak coba. Nanti ini mah jalan tadi kue loh. September artikel nili tum Kazirong Live online competition isi kitan sipati di pon kasi labang so kasipati along keceng sinong ikilong pon lagi alang lihan no Ruben Rong Hangpi lapen adon tu anong ikilong pon lagi develop timung alang lihan no kasi niutum isi program si tik di pulo sitami program bangge pamisen bang tik mo wedalo sitami lason si tum program bangge tik pon rong kasi nalitum sitami kado ka sitami nitum han isi nang support dun lapen nitum han rakong orang ating sini tum han nang jalpon lo asana sini tum han kado ka tum han churu lo lapen alang nitum han sitami churu lo alang nitum anti ake lo pen ke bang sipaduk lapen nitum han pon kang hong podin tum sitami isi churu pajur ikpami nang yalang nitum han sitami kita langsung kecero bang ke atau break ya beda lo sitami langsung apply pak kan sini tum artu itu masih alam sih panggil anak belo tapi secretary lalang ikan si ini bang tom ini jak nanti tong don alisar buat kumulatan na cepat itu nabang tapi nanti nang silon yang tertinggi mata terus bilang masih ini tum asoko delta tu semua tema tua ajak hello ajak ni tum tua long सबसे गाड़ी प्रॉब्लम तो जो delta lawan si nang tu mata dia sana masih bangsa program lah ke nitum mane pacun pamipen theda sonlo atima ani tumang tai son soni ya program beto yo lasi nang tumang tale lapu si aja pong ben son si pacun ko la si nili junior tung ku la winner pas winner ke long bang kus ali tekini lang tupan lang jadi pan lang so ahin kan nang ini yang solan sini lam ini Kazirong Live along President Secretary dan yang kacitong don doan kan ilihin pending kang samukadong Kazirong ada jadi labang so program along cepati dan pen kicing si anong ikilong nilining sampai lo pen ang tan nilihin pending ki oya sonawe nili tumaghan lasan lockdown of oragod lasan cepati nang BP laki nili tum aphan ang kanghon lasan si cimat hadam asya lang itu maghan churo park lo nanti adon tu ili tumong second runner mana first runner alang li develop timung alang li te ahin lagi jadi nilam dai kanti sini break Copiran ang pinili ko, copiran ang pinili ba?
Mga churu lo, upay kibi ilitum long pinila bang so programa long masuk so abejat kustam ilitum long itum naking honai karbing long naman kisang long alang isil bay tiso lang istam ilitum long nasitong dundo kasi alang lihin pen kami ipikin lang hindi competition ilitum kadirong alagahin pa. So no chok mada Kuan bang cerita? Kadang pangse di dan po kihai panong kihai bangki bangku tu makan tas talo lai si kacuro pajer kangkung ke kajirong alai kolong lockdown hot online contestant ki bipon na bangso lang itong kacapate dun ningkang sampen kalau pen alang itong kihai pon lagi churo lo alang itong kacapadu ka join sa alang itong kihai lo lason hat taxi aro ikrang ke bangji kimisen ji lason opportunity ke ban hek bom je phansi lapu kajirong alai phanta churo lo dan ning aklong pen alang itong kacapate dun abang ku bang pietu mas ni churo lo kado Udang churu lo lang kami sequence na meron ilitum han lamthi nang kita ibu pot apa nilitum nang masitong dun dalang bigas e presiden alang di habinas pangcho alang fans tam nilitum kajirong alai pahin stage ni lang kita i fanti chuli pasti lo. Kadang akan si daga setong doan atau mandan lihin dan kadang kita jadi ko. Ini ninjena mi lana son ga velo kon sitami back non kajirong live time to discount la online la competition la sidipon ko nong ek hai pon winner la pen 5 corner shot la na tum suri ke hai kadang ki pajero akan son taksi la kacipate mate la constant contestant do ana tum handame la kacipate do na pon sidame nang le tum handame suri takero ki pajero la pen la cepate do nelang tum sidame non ke bang jelang alang itum kacipate asan taksi unan pen kacipate do hanang tuhan nilihin pen suning dilo Lam sih pasti itu. Udang churu lo alang li kami lamthi kun sami ilitum han na pusan alam nang kitan te kapot apa nilitum nang naistong dun lang ilitum sekado ko beta chini tahay po alang li kasi mimicry tek alang istami ilitum nang abor kami nang sipiton ben ilitum nang naistong dun do kasi alang li pasti malong so por ben ilitum han lam kay nang kita i pasti chuni break. Kadang Francis karbing long ora don hande pini alang litum nili thang jungjung thang menit kan istam alang litum nason program nang lin kanang hang le nili ning ching sampit alang litum han ate nili ame lap on kitek ali jat li lang kami alang litum na ching sam na ching on ning klong alang puro bojo lo kasi nili lam the lap on pading kon pe lo aku nili lam kita lap on kithan the ko bang ali kami nili hen bang kecuru alang litum han alang litum ubi ni tum kami kidun kono ikan kono alang itum kajirong live ahin pian alang itum nason program ki dipon apon nilihin mencuru lo kasi non ke bang gila kami rabi yang long arat teman kami isi alam nilihin pen kacini lo pelo alang itum kami non yet sikiceng na uwi milang lasi alang itum kan aktif yung nang so lasi lasun nak kasi itum la non online competition kono alang kono lockdown untuk alang itum hem du pong jumadida hem dam thai dia por alang itum sona program online competition di lagi nilin dan niging sang pigla lapen la cepat itu nabang kurang itu kami nilin dan suri kadon pilo alang itum lason akikan no kidun no kami alang itum cepat itu kan alang itum kini anong igelong laki alang itum kami nilin dan ningkang sam kadon baji olah lapen suri non kibang gilang kami cepat itu kubom ku bersi ning kilo nih kan masih karbing long arat teman anak nilihin mencuning rigla pelo uwe imilang alang tum tambe pini chok cidet tahai meni alang tum tak Charlie kola lasi pini chok cidet long tambe itum cipaking konseroi nang po dia po nang po lasi lam non ki vangilang ka alang itum tambe kimisia ni fansi itum than ti dunang po lasi alang itum han kajirong life ahin manami nilihin alang tum man suri kadong bejol kadong Udang churu lo kado kawi fans tam ilitum han nang lason lapusan Mga churu lo kado kawi fans tam ilitum nang lapusan apor nang speedon te kapot lapen nang istong nilong le alang litum sitame mga second runner alang litum
viewer terang bilang itu mga groups na may masusukat sa saglo ko gajok dito mong nasitong nunong dalo kasi alang itu nang sitong nunong ni jong nito sa may nong ikipipon pa jiro nong namin dito alang nito nong dampen kita kita pon dito sa may dia cho higlo kasi pinia meeting man gelapuan pa ding uilo la si lamti jum hek nilis ta may lapan si lamti tong taro karo Kumapan. Foto yang kan gede. Foto enggak kan. Coba, Pak.